Ni Jumaine ya tariki 28 mweri jwa mugwanja mwaka jwa 2026 ni wirigiro bwa kwa mutegeri wa Wero TV nwithirite na ntuko ndongi na inkwerigira kinya tha imochiaku ni chiagiritaga kugwate ogeni kirinteto cietu cia themwe oni mitagwa Dorcas Wakaria na nkurikani itigere ntuko 10 mbere ya mambura ja mukondo jwa iri jomwago jwa twine cietu aria mwini uri nkuma kathetune kamumiru kamanu wanto itomwaria kagwatanira na aini bangi bakimiru gukuretera mwago tarara kuona uri bataratu guscan QR code TV ne yaku kagitene gaka kana uriongere mutandao jwa www.werudigital.co.ke kenda kwigwatira tigiti yaku nkurikania kiatho giki kibangiri ntariki 8 cia mweri jwenana wenda 88 kiatho kiria kigitiri Skylar Garden iria iri Kasarani Sports View ibange kurio kenda utiga kurukirwe ni mwago jo na ntukwena aturi kwira utwe mauni jaku gukonia ngono na riboti iria tukuthuranirite utukubona arua turi kuria atwe mauni jaku gukonia ngono na riboti iria tukuthuranirite utukubona arua no tutumire mauni jaku gukurukira namba yetu ya SMS 23578 kana kire mutandao wetu ja Facebook na mutandao wetu ja YouTube nonto turi live na iji ni mochia nteto iria tukuthuranirite utukubona arua Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutumana abunge bamiru gucokeria Gachagua nyuma yao kumarua bunene kirindiunga ya DCP ere kuthira na arua. Gachagua kuorota seneta Kadhuri na mubunge Rindikiri ni kweberia Mwangaza Gitine meariere aritie kirindiunga ya wentere Cheburi. Biashara baga koromone gwika gikaro na thirikari ya Meru kwire banonto ba muradi jotho kwenjeru. Na narua kiri murimi uri ume turi thomo thondeki bo makaraja mwanya jareja tigwitia winyangia bo miti na chomba cha Cobricate. Cia Weru. Mwananiria wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi gatwambiria nyuma ya ndiunga ya DCP kaunti ya Meru aria Gachagua na njuri yawe bonekere kwambura gisiasa gavana na abunge ba Meru na ndi narua metheto ya nditone yandikithite machokio akiaria gavana Mutuma Ntwethingia augite gutebio Meru iragunikana bio kumane na ndiungeje akiuga kire mwantu jigi mira guteumithika na rigathi batethia kagita karia bari itene akigweta mithika tanyenje kuthambira mutune mearieje neromeri ne abunge Raim Daud Julius Taitumu na Dan Kele baria bataririte kurega kunganirwa kwao ni mearieria irariti kubakonia kirendiunga ya DCP kaunti ya Meru. Anthony Kadhenya arina riboti tariria. Governor wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia, abunge ba kaunti no Julius Taitumu Egembe North, Raim Daud Imenti North na Dan Kilo Egembe gatigati leo ni bamenerete mutongora kiama kia DCP Rigathi Gachagua nonto bwa meri lethiritwa kiare kirindiunge ya ntuko ithatu ya kaunti ya Meru. Kulingana na mbunge Julius Taitumu, Gachagua no abatele kwithurali wa muthia kwaliria wamba. Taitumu akiuga Gachagua ngature nguginia dio nonto bwamba bairija utethio amwe na kweriria ati Gachagua atumba gutongeria obisi no ya mwingi na gute mtu no mwe aomba kwithirwa kithaikithia tariki 10 mweri wa mwanja 1997 iro wa ero barua ya dismiso ure ndio ure tabia kurabirabia aya wantu bala ikipia na ara wari ndio waita wa Uhuru Kenyatta we ngwa wiyete we ya thirikari ne aruto agurita na aguritere na ure record no kuwa atire uto wichi outside Njeri County na obuo to wichi yago the deputy president we wa by December ketho ande kwenga ambunge bakwenga bakuwa menyaka chau ata president wa Kenya ibonto ngukure bombere president yoku wanthiri ku nanga anthe kuthwaniria iraitwa inchi ya kufikirika teno ka uo mwamba na te mwamba kwa president uthiguru iyi bu akuthwania na tena we ya utembecha mbiyete ibonto ngukuria atiri uwe bati kuthoro mwisho
kwaria mantu awamba mambo ya kusema nitapeleka Taitumu nje unanipeleka ukiwa wapi. Bande ya mbunge Raim Daud ni amenete Gachagua nontu boy kulia Meru bateka muchaguro nontu bwa rangi yae Raim akiwa gajalito na gukolila Meru na karibage shigo bunge Kimenti North bethirito baki musagiro wa ipindi thato ali mubunge na kipindi kimwali kansala batekola idhi rangi yae. Mimi kuzaliwa nimewahi kusema nimezaliwa Igembe, mama yangu amezaliwa Imenti na nimelelewa Meru. Kwanza nilikuwa Meru Primary nikisoma, hata mama yangu alisoma Meru Primary. Hiyo imepitwa na wakati. Siasa kama hiyo, kama angesema maendeleo sijafanya, angeweza kuongea. Yeye sio Mmeru kabisa, afadhali hata mimi ni Mmeru, Mmeru Mutune na Ntomarete. So yeye sijajua ako na jina gani ya Kimeru. Gavana Motumanto Aidinkia kimenagilirwa waziri Mithika Linturi na kumugweta bena Gachagua tarongo banene na antu baria batatetheria rimebamira bale obisini amuna kugweta ati Mithika Linturi atwikite musalitu wa Meru. Linturi naete nkamwete nya musaliti wa jamii ka kusaliti jamii ka utwendia peupe. Linturi kinyaka onora atukunja atwikira kabone kimwe na areambia ibo garega Linturi na ateukea na nende ukurunga malare okaria nteto cia mira bwena wa Munyoro the former deputy president kabu tukasia nontu Gachagua na ari na kanya ga utethia antu bamira rirare deputy president atongire baba kimenagiria Gachagua nontu bakugate Rais William Ruto atingiretia Meru mawirane mala ombule kwithirwa kibanenkera kinya kuleta sima more than 16 transformers nimeleta na last mile ngwikira kwina maundu mengi ambete kuthithia through thirikari Ruto miaka iu kidogo kuna ngwenda kwa Gachagua agociethia muno ne yatwire when I was the deputy president I delivered this I delivered that or I initiated this or I initiated that. Gachagua na deputy president na uwe mirandi iratwanjiriretie na uwe akaria mantu yao mirandi etuyuri na uwe akingwa are kwanjire murandi ywe ku Igembe North iyo kwa are kwanjire tiania akawa mirandi etebwethetwe na uwe iratutiire no tutukona barabara ichumite kwa ikaita wake mushi. Mimi hata sioni kuna haja, hata mimi ile tutamuonesha naye ni kura, hatutapigana na yeye vita ya mdomo. Shori yeye ni mtu wa propaganda. Wakati wa Gachagua mimi sikumbuki ni kitu gani imefanywa, hata mabarabara zile zimefufuliwa ni wakati wa Profesa Kindiki. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ngwataniro ya karibaria baturaga kwe na baria bamenyagira mito ni bachumirite gucokeria Gachagua nyuma yawe kuga mirandi iria gwakwa mwitone tayari ni yangaratanite kaumo karuji kiria Meru ni borite Gachagua gutiga gutonyo ntubo siasa na aria batheretie na kuonania tumo tunde twandoje bakiuga ni tukaretwe na kumenyerwa uria kubateri Muthuri Muriuki gatumenyithie nkuruki. Utongire bwa ikundi bila bimenyera mwitu nibyo Community Forest Association ibyo mbite kushumire nandi na korotera ikundi rega na kithirikari nekiraba kugati nibo tambia nguma chiorongo ati metenete mikuntu kura kuna ruji kitomi bakinyete kundukuku na kona ni urongo ito kwenda kuga opposition tigeni kweja kwaliria ntu betu urongo ndene Meru nontu jabubu ni urongo turaugire tutienda kubukirira na ndengenda kubwira tuina meuro ira tu conservate nera tuika effort nyingi ite kome no tuikoma nya downstream ba kuria thina na jaja na ndi twigika tobora spring weta ndera ura tuina mpuri river waitaitia guru tuina kwa ng'ombe roje rwa kwa ng'ombe cie jaja na ndi gukakara na ndi na nio catchment ara nduje yu ikugwatanira na igachunkirwa igukinyira ome ukethirwo inywa roje rutheru kwa u antu opposition kinyethera ibo kwenda kuona popularity turienda kubwira mantu ja conservation tiganeni ajo lingeni campaign ome ya mito nontu batu mwito kana CFS KFS we are non-political na ande siasa cienu cikieni ome.
undu bajaire betha bakiuga gwaka kieni kia ndege kimuto juju ni njira imwe gutigira ati kwina kieni kiria ndege iria igatethia kuria Mwanki kagita karia mwito juragwata gitumi ibamugirite ngari cia kuria Mwanki iria igatethia kithineji ibacokete batwakira nyomba kana ira itagwa fire station ira twina trucks igire inene cia gukamata antu na ngari imwe ya Mwanki na alafu nandi mantu ja airstrip iyo irari step ingi ya kugwatithania riria tugwita na ngari iguru kwiria Mwanki jwithairwo jojo mwingi muno watwika no mwanka twende utethio bwa iguru nayo airstrip eu irari etumirwo ngugi eu na nontu kwina ndege ithatu iria cigatumira mantu jau na inya mantu ja conservation bakiuga nandi siasa itibiri gutonyithwa kimantu jegi mitu nikino turande karomba politicians bangi nontu kinyani ndi mwana siasa katueberia mantu ja siasa kabisa kire mantu ja conservation nontu twatonyithia siasa kirujururu so this is a natural resource for all our people na kou bara bakogeria kuga ati mitu negitiaja na doje chikoma it is trying to politicize natural resources kou ende mantu ja conservation batu tutiomba siasa mono twaragia na facts rero nkuga kinya bara bakuga mwito jojo kina mero ikaga ruje antu ba meri ba relax Muthuri Muriuki Uru TV Mutiriro Kangangi. Bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni chokerete rukiriro na Arua nyuma ya kagita gaka igakonogoka arabajuketie kanya kwamukira riboti kuma kiri kamiti mwanya irio ya barabara na utalii. Riboti igi barabara irionania kuri cio cianjirirwe kuthondekwa indi itakinyanira untu buria bumba gucikirwo gwatine bo kuthuka kairi ni mbura. Kamiti ya utalii nayo niendekithitie budget ya kugiria guntu kuria atalii bomba kurionga Tharaka Nithi kaunti ikona mbecha tauria Nicholas Chabari agutariria. Nyuma ya MCAs kwithirwo bairutha aronini ende ntuo ya mundi bachokerete karone ibiao ntereche kathwana na araba mukirete ripoti mwanya irio ya mantu megie uthondeki ibo barabara iraba kuga imwe ciacio iri thondekwa na itikuthira na ikio nonto ciina thina tutwikite antu bakurutaga kuthondekaga barabara imwe mwaka every year tulithondeka barabara the same nontu twakwitha tutikurikia wira uria tukuruta barabara nino na tukarikia barabara ino tukinekera mola mingire ambega it does not matter tirami barabara yu nijikaraga miaka mingi na igatuika tukaumba kuruta wira ungi na mbesa jietu ira twithaga twina jokurugura other roads na kwina gintu kingi twonire barabara jietu imwe jiathiko gradwa ni ikunyiwa the width kwa twa recommend barabara ni ciaramwe bora barabara baterie ni kendo nanto batika ku encroach on road reserves batika kuanda tharaku na batika kulima barabara but the main thing that is bothering us ni culverts na drainage ya barabara cietu na maraming ni kenda barabara cietu at least jumba kutaji passable kana weather for at least 3 to 4 seasons antometo endelea muntu agwaka na akicheragia njira ya kutonya ukwae utiumba gwaka nyomba ya milioni 5 ule mwane kugura karabati ya gwikira waku kenda lonche romba kuigwa rugekeruka nuntu endelea muntu acokia muthetu njirani no akwa rubingagirira lonche na ruro karenga njira na njira yake na tweke ya kuthuka koguma ni mauntu mara tubati kuigwa twe na discipline tanto Tharaka Nithi na nikenda njira cietu itigatwike cia kuthuka. Kando na ripoti ya kamiti ya mantu megie barabara ibamukirite kinya ripoti ya mantu megie utalii na araba kuga kinya kaunti ya Tharaka Nithi ne ndarime na into bingi bya konaniria gi utalii no ndebitithia na mbe na kumenyekana twauga ni tubati kuigwa twe na desk ya kwigucaga ikiariririo boro wa tourism all the time na gombe kuthie gukimakagwa na gugitire na gwantu metu maria mari na locals na nikenda maomba kuigwa makiri tutethereria kwendia county no yetu ule kalis kwende Meru county barari na thina muno bakiuga kirima ni kiao the reason being we have not been able to utilize kana tutiombete kukia kirima kiu gigetu tukioni kwa gutwambe to mark these sites tumenyeketha ci in public or private property nikendo na tuki market tukabela kaboka ka through the national government kana boka ka through Anita who is the owner of these sites no ciomba kuleta thirikari yetu ya Tharaka Nithi mbeca mingi muno ikethwa set up tibwega kugwende department imwe but kwithwa strengthened through of course kana kwa financial support mutende
watu ya kulan itenga tubesa tunimono. Most of it only goes to salaries. Nothing else goes beyond that. Kugende katukuga enough funds silver set aside towards the department kana department yishumba kutawira bwega bwebati na kenda sio shumba watu actuaries na kenda tumba ku county umba kuana resources. Kuma kadhona chukega ng'ombe Peter Nicholas Chabari. Biashara baga koromone nduko ya narua ni bekite gikaro na thirikari ya kaunti ya Meru kwariria mwantu jereja kudingithia thoko eji. Atongeria ba municipal ni baithurite kuri na siasa bethirite bakiunjira biashara kuregana na thoko enjeru bakia biashara baba wirane bwa mutaratara jumwega jwa kubathamia kenda kwa kanya wa kibwa thoko eji. Muthuri Muriuki ari na ripoti eji. Atongire bathoko ya koromone mthenya naru bombete ukinywa bicine bangavana nikenda batiri manano ena kyo tikingi nikenda bomba kwariria marije kithoko eji ndu bambere peto bagitikira thoko eji ithwagite na mbere gwakwa ra contractor twira thoko eji ikajukia ndurwe mwaka jumwe thoko ithurwe tayari na ibwega no ntu baba blinders baga koromone bonde itoka inabona arua na twethura twina muchemani na ngavana na twetikaniria thoko igakwa na batu tuya kariba koromone itukugwata mbaru murandu ju president yaretereka koromone twetekaniria thoko ne yakwe ko mu biashara ore gakoromone wonde biashara ore gakoromone wonde akathikira antu baraba kwendo bapotosha bojairi kukurukira munyerwa mutindwa na mukurigiti wa mbundi municipal beto bakirotera antu baria bakureta siasa kimrandi joju bakuria biashara bagetekire gwikirwa siasa kimandu jogi thoko eji akoromone na gonto kukunda thoko igwakwa itotegete tuona nima antu bari betekiriria thoko ciao ciakwa ko wimenti no thibukairua antu baimenti no thibukagithate kairua butigwa buti na thoko na ibo bukamatite thoko cio cionde tugwitikaniria ko muntu ro gutumirwa antu baire batatu bagutumirwa ne antu bara tutikumeibana bejete kuga imenti no thie kona thoko gakoromone hiyo maendeleo wanapigana nayo na tutaki kupigana na maendeleo. Na sisi kama wale maafisa wa serikali tumewekwa hapa kuchunga serikali hii, tutaendelea kufanya zundi ya kuhakikisha kwamba soko ya Gakoromone itajengwa. Ya kwina antu bangi nabo tuzitigirie mubango juju tonyithwa siasa. Tuzitigirie siasa kabisa muntu auga thoko yakwa ikaba na urori ku no kero na wake thoko. Nafikiri I think it is wrong. Morally it is wrong tutumenya gutunya antu betu ba Meru thoko utura mondani ya 1.2 billion no tuitukira muntu munero no ugasko no ntu bwa ngugi amna bubu betho bagitikanira bakuthamirwa kuthondeka bwega nikenda betho bana nto kwenderia thoko enjeru ya Gakoromone gyakwa na arua itukuri na abiashara baga Koromone nikenda twetikaniria ora bakathama nguira kindogo ciathira within mbuga biomie biere kana bithatu bitiere bakathama nontu thoko eu nitite kwambiriria already na arabetite ni yaka kuthiri na ibetite kuthama ingabana auto support muno inya twingo turi wananchi atwira antu aria ikubati kuthithura kwagirite kenda kariba Koromone bakara bena thirio na into biao biena thiri tutina issues na tutiko oppose kwina mathoko thoko ni thithwo bwega ojora twauga na ngavana na atongeria babangi riu antu baetu bathamire no na tutina any issue. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutirejo Kangangi. Bwega mutegeri wa Weru TV no tubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu ni tukuona kanyaga kunogoka ukaumagaruka mutambone no tutwacokera tukethirwa na nteto ingi mwanya rurio rugono tugakuretera rugi gikeno gya akariba town ya Maua baria bakenerete gwikirwa ngari ya Mwanki town-ini.
Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nonto mathaize tirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nango eterete amu bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo chiwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene chionde na ndinyareka no na vitamins na minerals teno kwa tukala ni wanyomba zuzu nani Afya Plus anke nenye kedhirire karenio haumburetere ntima motuzo Afya Plus ntimetingana kambia kwingi kuona mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nazo izumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji kanganiro ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Bandana nyumbani anywhere.
Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Gutigi ntukingi kiretaganja amweja murojo muthongi jo mugatejo thithitio bwega ntuko chiondhere ukiri nitunyunaga chai na mugatejo thithitio na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakiri mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiriskuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona wareteranje ku mugatejo mafuko ti mugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkero cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gweka oda turingire dimo kurukira 0722-872-315 mafuko bread, take pride in the bread you take home. 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweja gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untubwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwe nagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Nibwega mutegeri wa Weru TV no tubagwitana mbere kuthingatiria nteto cietu na narua ni tugukunenkera kanya ga gutuma maoni jaku utwire maoni jaku gukonia rugono orunthe rura twetete na mbere gukuthomera ututumire maoni jaku o comment kiri rugono runthe oruri okwenda utwetete na mbere na nteto cietu na tukethirwa tukithoma comment yaku no utuige comment yaku kiri namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mutandao wetu wa Facebook na YouTube nontu tuli live na tugichokera kirenteto cietu kirentuko ya muthia ya ndionga yawe kaunti ya Meru mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua naraniritie na karinteri cha gitimene ari ajukitie kanya komeneria mubunge Mugambi Ontorendi Kiri na kinyasi nitakadhuri murungi nontu bwa kunyamaria kawira mwangaza giciasa amona bo bamwe ba akari batikenerete ndiongeji ya Gachagua
bakimworota ni kuma kienine baria baguchwa kura bakwanjiria kwariria mwingi. Gaki Mutegi na gukarege karone gike gatonie mbicha yoyongwa. Ere ntugo ya muthia kirindionga ya mutongoro wa DCP Rigathi Gachagua na mingirite gicigo mbunge kia Bore arakiaria rentereche gitimene na menerete mubunge wa Bore Mugambire Ndikiria mwana senator Meru Kadhuri Murungi akiuga bo bari mustari no mbere kiri guchangira kuruto giteni kora wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Ndio kama hili Ndikiria mmemalizana na yeye. Mmemalizana na yeye. Kabisa. Haya ni nyumbani. Na Kadhuri Murungi. Si alifukuza mama Kawira. Si alikosea sisi. Si alikosea sisi Kadhuri. Aende asiende. Tumekubaliana wapi ya Bore? Mambo iko namna hiyo. Kasongo aere rais no twaringire kumura cheto kaboneke. Kaboneke. Kinyane ende kuinga Kasongo. Otienda wengi ikuwatanira na kuringa kure mwe yompeleka pio box mpaka Sugoi. Pio box mpaka wapi? Watu watia kuanya Kasongo. Anya kabisa. Ndio mwamba. Nakio gite gia seneta gikionania kuwata Mwangi arancha mbitha turigo chwa gite gikithimanite inya wa muntu akionanagio chamba bwake. Hiyo yakabo ukamando Kadhuri wanta. Umesema Kadhuri ni? Kadhuri ni? Mukamati okabao togo iwan. Mukamati onkunia ya milioni eganeta kwenga mama iwan. Ibagana bampingira Kadhuri. Otenengera Mugambi getegea seneta. Amorera antu betu. Atwe turiuga twejete ya vijana kenda turomba itebiria birio bya county kenda tombote bya antu betu. Atwe tugatiga na president. Tugatiga ngavana na tumenyera tulitarora kia seneta boteto nengera. Watu wa Olkalau na Nyandarua wametuonyesha kitu moja. Wameamini kijana anaitwa Sami Ngodho kuwa MP wao. Wametuonyesha kijana Meru anaweza kuwa seneta mzuri. Hapa Meru tumepigia watu wa umri kwa heshima 2013, 2017, 2022. Lakini 2027 ni kijana wakili Morathi Jokobito. Na nyuma ya tongore babako rurumia nkari cheona kwithiera kariba gitimeni barutite maoni mo mwanya bamwe bao bakiuga nto batomira na mbembe gano ntukuri na nkari rathiuruko tuwerera bangito na MP wa Bore Mugambire Ndikiri ikiugaga wona nto baumira batie kiroramia barabara ya kuma gitimeni kuthibwa gitoro. Umetembea Bore lakini ile heshima ulikuwa unatuletea Bore ni kutuletea aibu kwa viongozi wetu. One itokuona iba kwaragia no batire kwethura Bore kwena MPC baire baraba gochwa gitena DCP no kubateria kuboa kubakanya bonthe Ndikiri ni arareria anto na bera wa one time I mean barabara kaura akuma 2022 mweri chwe 10 no ntoiro twambiriria tukuga tutam torona barabara eu na ndigoro utuko irio barabara erari ore kabwe no ntonto bakagwa one time oni bakete barabara almost miaka 30 tukeza kwaerua barabara ngabauga one time gakonjwa ibakonja bekire meukono ya hatutaki hiyo barabara ndanite kinya gitara ria uhuru na nderia njira yeta twetere thira miaka 5 ningi miaka 5 na ndi mingi tweterete batu itwanganirwo nya gwetera njira ene cia tiri twi sawa ibayo kinya njira ene ni thirete ono tunya barathukire no tunya bikibiki itetero no tugokeja kura na tutetera na boba mweba kariba gikatha kariba gitimene kurega kumira kwa wingi bakiuga gutire utethio bakuona kumania na ndiongeno ya DCP. Anari kabo no tubatira takanya kao kuma ndene batata kanya kao kuja kutikira michema nyeti na gitumi tai bakye tulugwa thirikari nyo ikugene na tweterete thirikari itutira kugi gacokeria anari kabo no ndo anari tanto bakwenya bautakanya atwe tule anari tule akaji banari atwe tuliuga tulenda na thirikari
na itukuona maendeleo ya thirikari yendelete gututira Kachagua bureterete kwe maendeleo Kachagua bureterete kwe barabara araburetera kwe roja araburetera aende ama siende sisi tu support William Ruto kuma gĩcigo mbunge kĩa Mburi ngĩripotera ndeto cia Wĩru nĩ ũkambĩtaga ki Mutegi. Naru akiri murimi uri ume ni turiongirite Eric Kibiti uria ni murimi wa makaraja mwanya jaria athithagia kumania na ntaka ya ng'ombe makoronya jakawa na kinya sawdust. Kibiti na gutariria mawega ja muthemba jujo ukiringithania na makaraja kawaida. Riboti thuraniri-ini Nelly Kithinji. Murimi nurithitie ng'ombe ciaku uramenya ntaka ya ng'ombe no itumike kuthondeka ikara ntuko ya narua kiri murimi uri ume turithoma uthondeki bwa ikara na rieto chako briquette rieto mbita Eric Kibiti kuma aja Meru ondondeka makara jaja ita chako briquette kumania na waste ya makara dust area tigawa ke makara kana kinya ke waste ya into ja musere ka mix accountant oka na roji oka mix ke paste na no thithinya gwa kunja oka thithia ginto ta giki mugeni wetu na gututara konie matigari jange kuma mundene jwaku jara umba kuthondeka najo ikara riri oni mono ntumaira waste ya makara lakini kwina nya waste ya kawa ere tigara kana waste ya musere jo akethwa kwina waste ere tigawa kana nya sawdust ni ya ethwa ka carbonized ne thithagia makara jaja kaundangi nayo ne ko mix kenda kigwatana ujo nontu mujujura jo junga jo tigwatana ande kenda jo gwatana ujo ugatumira kaundangi kugwatithania kana no utumire nya starch ya mutu ugakoroga na roje ugekira kiwi mujuju then uga press ikaumana ndike kara giki wega boy kara riri ikiringithanwa na riri ria withire ni buriku wega boy kara giki muno kititogie nyingi carbon ya kidogo na gikara giki long lasting kurukia kira kingi na igetethaia ko conserve non to tumira waste ko to te affect environment no to atumira mujujure ajo tigarire jajora makara ale ja kwenderwo kajukia mujujure kana waste jewe kawa utinona ndika ukatumira kugita mithe kiri antu barithitie nguku kinya bo bari na bo kugwirirwa kumania na ikara riri mwanki ko produce it mono nande netethagia arimi mono ja arimi baba kurithia tuchui no ndo tuchui ja turia igubatethia ku reduce cost ya mwanki ora ba utumira stima instead bagatumira makara jaja tondu gikara giki wekira ojo goro ithatu ngigakara monkaru kiri advice to the farmers ke waste ira yao no bametumira bakathithia nayo makara jaja kinya sawdust kana nare andasti ere gutigwe makara murimi no ajukie akathithia tu kwa wenja no ntuiganto simple akajukia kaudang akaungania na roje akaungania na mujuju akamold akaona gikwa gestarch yani gintu gikwa tene akethro ene nyaga pipe karoje ukainchijere agekera ku aka press monga gikaya aka press buruke kainya akaigwa gikuingana ageta tu agekaira kirita to kuringana na size ire akwenda Nelly wa Kithinji Wero TV murimi uri ume
Akari tauni ya Maua bari na gintu gya gukenera nyuma yao kwamukira ngari ya kuoria Myanki iria batwire kwiririria gwa kagita ga Karaja. Akiaria murungamiri wa tauni JT Muthimwenda augite ngari je gatetheria bonene kurigeria Asdara onde magita kwa magita gukujagirwa mitino ya Myanki. Dennis Mugendi na ndikithite gikeno kia Akari baba. Ngari ya kuoria Myanki nterene iyise nyambene ni sokerete mushini Maua nyuma ya kwithiritio igitarira jandira ya thukire na ya jukua ni thirikari ya kaunti ya Meru na gwita ikuthondekwa. Ngari nande ya mukiritwo na nkiro inyingi ni murungamiri mushiti Muthimwenda na mabisa bakuoria Myanki kumenyithia Akari Maua that thai station yetu ya Maua kana substation yetu ya Maua ile operational na twina engine yetu ira mheshimiwa ngavana aratumanira uga ni ya Maua kenda yomba utethia ngapwira rero iturethire tukarite itara mieri mitale tutina fire engine non turare broken down na mheshimiwa ngavana na insistere na make sure that ako with efforts kenda ngare to Myanki ire kwori Myanki yomba utuma Maua na karibu Maua batiketho bari exposed kire ugwati wa Myanki na disaster ingiria chyo kana nto anjali Tonto bantu ya flooding. Nigo kirikana kwa ntame ine niria ithiritwe itemetwe riria itirariku. Na kinya afisa bangi bakwa bawiritwe muno ni usoka mucie usavu antu betu tucokeria thirikari ya Dr. Isaac Mutuma Ntwethingira ni kuona ibwa irite Maua bacokerwe fire engine yo ire sava almost sub county ithatu. Ye full operational itena issues ni umbete kuripa na gwonderenda na inenya rui kantu bagwa ngare tina rui ngare tu na capacity yo kama tariro kwana na rira burona ya yori Myanki echo katika idaro ite tena roi kai idaro ita kurifiru roi non to capacity yo no idre Myanki unene inkulukia roi roi mbo kamata na kinya mibango roi minene kumba kuongela capacity yetu disaster response non to mheshimiwa ngavana no mbete kuonda fire engine ingira chinjirene si meline chiite injaru bali na nsune inyingi bonge ni bakuromba thirikari kureithiriria nyomba iji baturaga asire na makutho ikari obiugo na stima na kinya mishara yao nyumba cietu ukiociona ikaba kinya nyumba cia ng'ombe no tumwanka thai kwanje gatukuthamba cia kuruta mutolo yura watonyere kuo yo town rira mbura yaurite itukuona nyumba cietu bukiociolelia ucionthe utiro inyenyi muntu uria kuo kwa inkuromba thai no tutuna ebo ngavana no tuna tuthigira cia muno kukaombekana no tuna ikuo inyanja mucie akaomba kinya fire station neu acha ilelia wengo ametho atikera we cia kwirwa twethira twiritwe muno akamenya akiara to mama akailia u inya we omba kuriara muno uratumba kwethira tuvumiliete miake huyo yonthe itumba kuruta ngui siena riski sana very risky lakini tuwe mathinene ya manene sana tukwenda kuolelwa thirikari no tuti risk allowance tinyo tonya ndwe ne utonya Myanki neu withaira tuwe thinene lakini all the allowances tumba kuona kuma thirikari ou kuromba our firefighters bethire bakiolelwa boya sana. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini Maua, kaunti ya Meru. Akari ntere chia kiotene na Murera ni batigi bagitaraga thara nyuma ya njogu kwithukira miunda yao rukirirwa gukira na Arua. Bariuga njogu iji ni itwikite mpanga kiribo onto kinya buringithite kithomo anene ana bakiremwa gwita cukuru no ntubo gukira gutirimana na njogu iji barabarene. Duncan Mwathi na ndikithite kiriro gya Akari baba. Akari ba Murera ntukaina malene gicigo mbunge Kigembe Centro bebumirite na kwandamana nontu bwa njogu irita barikite ntere ino na gutiga hasara inene muno mindani yao na bageria kwaranira na rwangi rwa KWS batiitigagwa mwaka muthiru njogu ciaturirire twandikithie inya uririe katwero akarigwa mbia ngiri imwe na maana yeli mwaka yu barauire bateturia nontu munda ira mingi tutiriete na thiringi aya njogu irara kuria kwakia nako tena gas crop nikatore mampempe nanso into bibinge lakini endre njau ni irato anere kwatwe katute kumama tuko kinyanto beto bangwe ba twete ngwe nikaboto thama barua batomba kuraro tuko barerenja batwirendre nikatoka uria ome njau ire nyathe moyo tuko ire ntore ne kwa dairangi kumeso njau itato itebelau ire ntore ne kwa nyero the
bako mne zero kere njau ni irare otuko njau irare otosumbura otuko yani batu twete kinyamo korona mwekoro batu omeri otoranja itokonyeta nyera kuma nyumba batwe akari babai batarĩrĩtie nyathĩnera na basukuru iria irigicĩirie Kinyamara kĩragwĩgwo bekũrũkĩra hara mwarimu wa Murera Comprehensive School akuga inya namba ya ana cukuru ĩno nĩyanjĩrĩtie kũthi nthĩgũrũ weta cukuru tũrĩngĩria twana thainya ciarũkĩrĩ na twekera nonto njau ile ora mwankaru kire thainya population school ni 369 lakini mwaka 28 anavate kwa nyama na ile binapo asiona bwengo ntevo kuona no ntavate ne ya njau kumbe kwa tika ne kuvamia internet miunda na mbina mwaka watika asiari nikava ita kurenjerenge ya kutethia bakĩrĩkĩri batũmĩte mbĩtwa kĩrĩ thirikari no kaya kwĩgo batiyo cietagaria haraka hakari banteri no bakaebumiria na gwĩkaria bongwa kwetu arendetie kinya nĩgacieta excess na ukethirwo batu nĩ njau ciena maana saiti nĩ twerwe tumarange ko tuthame batwone na thirikari tuonere na twetaguria tutiire njau miundene yo gatukuromba thirikari batuyukirie atua asimiundra toreta yeto tuengwa na twena title deed temiundrete na title deed batwe William Russo ankwari na nkethiracia ndekwera kethura no kwenda tu tam 2027 okiakwitha muremi akolokira matatizo ena tutekwa no tethie bwaku turendo kwa mweri yena nake yo kenda turi alemi itwatanite njara arethi baku abaurie kwongora bakarethia nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kiegembe Central mbeta wa Duncan Mwathi au nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubwa kuwatanira na unikiri nteto cietu cia Weru thaimwe gakwendera kagita gaka thongi no indi ukorirwe kugwatanira na Maureen Kinya kiri nteto cietu cia Weru thaithatu onimbetagwa Dorcas Wakaria monaniria wa mathithio agukari Maureen Kirimi. AJ New